Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, inkuru yahamuye abantu benshi, inkuru yaciye ururondogoro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muhanga Nyamabuye, umusore w'imyaka 20 y'amavuko yagwiriwe n'ikirombe ahita yitaba Imana. Nimvuga kwitaba Imana, yahise apfa tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu wa 2025 aho bacukuraga amabuye y'agaciro mu kirombe. Bagenzi be barimo bafatanya gucukura amabuye y'agaciro, babonye ko yitabye Imana, baramutabura bamukuramo, bamusiga hejuru, bahita birukanka barahunga. Kora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura amavi kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Uramutse ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo kuri ino nkuru, watwandikira kuri ya nimero dusanzwe tubaha. Nyaboneka ino nimero yemerewe kuyandikira, ntago yemerewe kuyihamagara. Inimero dusanzwe tubaha niyo mwatanga ibitekerezo. Abantu muduhamagara kuri ino nimero turabiyamye, mutwandikire turabasubiza. Ngomeza gushimira abantu mwakoze subscribe muri rusange kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nawe utarakora subscribe birakureba, kora subscribe. Yari incamake y'amakuru rero, mureke mbaramburire amakuru yacu. Mu karere ka Muhanga Nyarusange, umusore w'imyaka 20 yagwiriwe n'ikirombe yacukuragamo amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro ahita apfa. Muhanga Nyarusange, umusore w'imyaka 20 yagwiriwe n'ikirombe yacukuragamo amabuye y'agaciro ahita apfa. Abo bari bari kumwe bamutaburuye, barangije bamusiga hejuru, bahita birukanka ndetse baburirwa irengero. Nk'uko iki kirombe kitari cyemerewe gucukura amabuye y'agaciro kuko nta bikorwa cyangwa hari inkuru turi bugarukeho y'abaturage bakuye mu manegeka ubwo bavuga ngo babangamiwe n'uko ba mu nzu nziza bakaba nabiryamirwa bafite. Ahangaha ni mu karere ka Gakenke, umudugudu w'icyerekezo mu murenge wa Muzo. Abo baturage bavuga yuko babangamiwe no kuryama mu nzu nziza ariko baryamye hasi. Muri rusange nicyo bashatse gusobanura. Leta y'u Rwanda nk'uko ikomeza ishishikariza abanyarwanda kubakura mu manegeka, Leta y'u Rwanda yubakiye bano baturage ibakura mu manegeka, ariko ngo barashaka n'ibiryamirwa, amatera ndetse n'uvuga ibiryamirwa, mumve matera, ibitanda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byo mu nzu. Ariko bajya kubasenya barababwiye ngo nyaboneka ibikoresho byanyu mubibike neza koko nibyo muzimukana. Iyi nkuru turaza kuyibaramburira mu kanya. Mukurikire gahunda za Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turagaruka kwino mpanuka yabereye Nyabugogo igahitana umuntu umwe ndetse abandi 10 bagakomereka. Iyi mpanuka yabereye Nyabugogo, nayo bakoreye ikiganiro, ariko hatangajwe icyatumye ino mpanuka iba. Abashoferi bavuze yuko izi modoka ntago bamenyereye kuzitwara, niyo mpamvu izi modoka z'umuriro ziri kuza zishyashya. Abashoferi bagomba kubanza kwiga kuzitwara mbere yuko baziyahuramo, ugasanga bisha abantu kandi nabo batiretse. Bavuze yuko abaturage muri rusange bavuze yuko bano bantu batwara zino modoka ntago bazize, birasaba ngo bazihugurirwe kugira ngo bamenye uburyo bazitwara. Niyo mpamvu iyi mpanuka yabereye Nyabugogo, ikinjira nko mu nyubako izwi nkaho hakatishirizwa amatike. Itangazo rya Leta y'u Rwanda ryongeye kwibutsa abashoferi muri rusange, nimba utazi gukora ikintu wakireka kugira ngo wice abantu kandi nawe utiretse ujya kwishyira mu byago. Mukomeze gukurikira gahunda za Kidasamura Movie, izi ncamake z'amakuru tugenda kunyuza. Tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, Muhanga Nyamabuye, RIB yatangiye iperereza ku rupfu rw'umugabo w'imyaka 37 y'amavuko wari waraburiwe irengero ubwo yari aragiye inka ze. Ejo hashije ku mugoroba kuri uyu wa gatanu, abaturage bakaba bamusanze hafi y'ikiraro cya Mpanda yapfuye, bigakekwa ko yiyahuye. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye ugiye kwibagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Mwibuke yuko mperutse kubakorera inkuru babwira ko umugabo ku itariki 14 yaburiwe irengero. Ngira ngo neza murabyibuka, yaburiwe irengero. Nabakoreye inkuru ku itariki 14, ariko uno munsi yagaragaye ku kiraro yapfuye. Bikekwa yuko yishwe. Ndetse RIB ya sitasiyo ya Nyamabuye yatangiye iperereza kwa runo rupfu rw'uno mugabo kugira ngo babone icyabimuteye cyangwa impamvu yapfuye, ariko ntago muri rusange batangaje icyamwishe kubera yuko iperereza iracyakorwa. Iyi ni incamake y'amakuru rero, reka turambura amakuru. Muhanga Nyamabuye, RIB yatangiye iperereza ku rupfu rw'umugabo w'imyaka 37 y'amavuko
z'umugoroba kuri uyu wa gatanu abaturage bamusanze hafi y'ikiraro cya Mpanda yapfuye, bigakekwa ko yaba yarishwe. Ndetse uyu mugabo mbanze mbabwira mu magambo arambuye muri make mbanyuriremo mbasobanurire kugira ngo mumenye bino bintu. Uyu mugabo yari aragiye inka aza kuburirwa irengero. Muri rusange aburiwe irengero rero abantu baza gutuza, baravuga ati tsoka yenda azagaruka yaratembereye. Haciye iminsi mikenya baza tariki 16 baje kumusanga ku kiraro ndetse yapfuye, bahasanze umurambo wiwe. Nibwo bahamagaraga RIB kugira ngo ize itabare, ndetse RIB yatangiye akazi kayo ko gushaka abantu bishe uno musore bakeka yuko yishwe.